kwa wote, ni kwenda kupeleka neno. Nende kwa mataifa yote ulimwenguni, tukawatangazie watu habari njema. Nende kwa mataifa yote ulimwenguni, tukawatangazie watu habari njema. Wainjilisti wote, sauti moja, wachungaji, washiriki wote, sio wakati wa kukaa, sio wakati wa kulala, tuhakikishe tunawafikia watu. Sio wakati wa kukaa, sio wakati wa kulala, tuhakikishe tunawafikia watu. Ni wakati wa kunia mamoja, kuongea sauti moja, tukisema na tuingie kwa mataifa yote ya ulimwengu, wamjue waye Masihi. Utume wetu kwa sauti moja utarahisisha kwa upesi sana, na tutasonga mbele. Utume wetu kwa sauti moja utarahisisha kwa upesi sana, na tutasonga mbele. Wainjilisti wote, sauti moja, wachungaji, washiriki wote, sio wakati wa kukaa, sio wakati wa kulala, tuhakikishe tunawafikia watu. Sio wakati wa kukaa, sio wakati wa kulala, tuhakikishe tunawafikia watu. Wainjilisti wote, sauti moja, wachungaji, washiriki wote, sio wakati wa kukaa, sio wakati wa kulala, tuhakikishe tunawafikia watu. Sio wakati wa kukaa, sio wakati wa kulala, tuhakikishe tunawafikia watu.